Neyse, Bismillahirrahmanirrahim. Шукар ален копандай кутинево дружиб. Амари целта лоакарига, те след нао трагија е иманескер. Со целтела поука која маро дживдипе, сар требеле истрајна муслимања тоа која маро дживдип. А најшукар примери тало дживдипе асхабенгор. И ектара два примери моментално амена ракшоа мен англади джамеја и алиаскери ради Аллаху ан. А кајта али джамијата алло Али ради Аллаху ан. Кој тало Али ради Аллаху ан? О Али ради Аллаху ан офтало таро прва максимија со прифатинѓа у ислами. Не случајно добинеле епитети тари стране пекамберес кај сам керрем Аллаху ваджа. О Аллај те почитунеле скоро муј. Соске добинѓа аква епитет. О Алија ради Аллаху ан единствено и тало да со наукосинѓа никогаш гюнахи. Соске наснеле прилика се таротикне дивеса о Али ради Аллаху ан прифатинѓа у ислами ем
синеле баро допринос ачала кова амаро возвишимо дин. Овсине посебно мангло ко пекамбери алиселам. Емо пекамбери алислам дела синеле баро значај. Па одолеске кава керел о пекамбери алислам ко корис ачало Алија ради Аллаху ан. Месиум акерли дисе джанди баскери. А о Алија ради Аллаху ан тало удар. Те кое ки дис морате куетару удар. O Alija radi Allahu an sine jektaro pohrabra muslimanја. O Alija radi Allahu an odobor sos nepoverenje pejgamberi ali salam praleste koga kerja hijra o pejgamberi ali selam e Alija radi Allahu an muklale koleskoro tan te sovel. Em diken koa terbiyeti o pejgamberi ali selam. Diken o istadla mushrikjas ne protiv o pejgamberi ali selam. Aman janena kova emanetis ne pejgamberi aleyhisselam empere pare pere barvalipa denas neko pejgamberi aleyhisselam soцел te arakelo pejgamberi ama diko pejgamberi tamam tu men sermange dushmanja tu men ushtingem protiv mande ali tu ka çeme krevetesteva kerla meka ci davodrome be krea te javte keravi hijra aman tu e narodoskere pare manetia te neko tat se diken sa kerga o pejgamberi aleyhisselam Men la emane lehu fela dine lehu. Kas na ne emaneti tu mendar, te janel na nele da dini. Ako emaneti ni kerea, akva italo povrzimo edinea jekjekja. O Alija radi Allahu an, sineda taro dosta mudra manušakova i side dosta deskere mudra lafija, mudra ponašaja koja kerge doprinos ku islami. Jekta radia situacija de singio vela ko vakti ko Omer radi Allahu an. Alo jek manush empušlele sarsjan. Sari toro hali. Jakva manuška akrel sarsjum. Namangavo čačipe, mrzinava i fitna, mansu i sije devlenane. Ko ashungeo kola manusha, tu kufări kergan, tu murtedi ulan, tu otpadništvo kelan, gele ko Omer radijallahu an. Ko ashungea Omer radijallahu an, vakerla tu otpadništvo kergana i kazna ko šerijati talo tu te mudar göve. Alo, akava haberi ko Alija radijallahu an. O Ali radijallahu an vakerl emirul mu'minin ađiker. Vakerl manuši ko pravo, sar Ali tu pene ko pravo, dik se lafija penela, lapoarica. Aquela leskoro lafi ko apuštene sarsen, namangavo čačipe, vakergalio Allah. Vakergalio Allah azza wa jel ko Kurani, kullu nefsin dhaikatul maut. Sve kojeg tu mendar ko kusnelo merive, i sili povaro čačpe deka sve kojeg manuška merel. Tamam, koji mangela tu mendar te merel? Pa niko. Pa kva italo manušo čačpe vakerge. Po naudurga mangava i fitna. Vakergalio Allah ko Kurani, tomare čave, tomare romnja, tomaro barvali pe fitna. Koja mendar na mangela pe čaven, pe romnja, po barvali pe... O manušar dva vakerga, a čolo Omer. En vakerla mansu i sime devlena neko pravo i sari ko pravo. Vakerla lei sile romni, sile čave devleske našla, niti romni, niti čave. Uštela Omer radi Allahan čuminela Alija ko šakla sok ko verlija kalju meteske o Alija ako na ne maškarlen. I odoleske o Alija radi Allahan i sile posebno tan ki istorija e islameske. Odoleske o pejgambera sam kao kerel. Koji napadninela mohlu bejti, znači familije pejgambereskeri, koji neraspoloženo, koji uvredinela moru ehlu bejti, o Alija i Fatima, o Hasan i Husein. Paznem ko ehlu bejti da perena oromnjaje pejgambereskere. Pa duri sija savko mislive ehlu bejti, a men se am sarino muslimanja, što Allah krea inemel mu'minune ihve, em sao vernike i tale prala. Ama koji čivela, dik, sekiracija ki meri familija, te janot çivya sekiracija mange pejgamberesk aleyhisselam. Emodoleske amesar muslimanja akarigasyam te počitujna em te sledina o delu akale ashabengor. Na samo takera komui ame mangava Alija. O Alija sine sikavdo. Biçalte čavek i škola ko čače mange Alija radijallahu an. Trebal toltut ljubomora nekoj pođanlo te čave sar te ovel. O Alija radijallahu an Sinea savko koa sineo budzoralo, ama nov sine nežno kalbi, ma sikav jačino koa ko italo poslabo tutar, i ma bisere najzoralo italo tumendar, o koa manuško italo najholjamo te šajti kerel
коркори пес. Одолеске пралалет акава тан суалама карига тали джами алияски ради Аллаху ан ема идво долеске амен посетина акава тан. Аллах иншалlah разият от мен да ема агар ка посетна кана аверада джами. Айде буйрунuz. Амен се моментално акарига кала слике со дикена, акала постерија со дикена, акарига дикена и внатрешност и джамијата ро пейгамбера сам ки дженеско бавча со гелам. Дикена кло кафеа во удара. Аква и тало адво пейгамбера сам со акерга ма бейне бейти ва минбери реудату мин риадил дженне. Помеѓу моро минбери, кога и тало минбери, окој е кафеа во ударенцар, кога и тало кере пейгамбере скоро, оква зелено платформа со дикена. Право. Акава дело, аква нарекуинела пе бавчата рибавче дженетескери. Соске нарекуингјао пейгамбери алислам агар. Мангела те вакерел, кој кълдинела, која два тансарте кълдинел ко дженети, а вер мислибе о исто аква простори акарига кади кене да ко дженети. Со требела те джаначала аква тан. О кере пейгамберескор алиселам дикено ки зелен награда сојтал. А два итало кере пейгамберескор алиселам. Емодорига и силе дуи джамија, синели ударе модотари клёлас не тавел ко намази. Пи пейгамберескор алиселам ке мирапи која итало англиско мен да карига кислика. Кото пейгамбери алиселам кълдинела сине намази. На башко мирапи, дикена ки десно рико кво кало сар гранити сои. Одорига тергјоласне о пейгамбери алиселам емо веласне имамите кълдинел е манушен. Сар уло историја акалимин берескери товел. О пейгамбери алиселам ардава керела синеле кипалма. Но сине јектаро джематија лескере кова со по предлог je ke джувлякоро ајдо муша на каригавен муша на карига чиме туме на карикавен но джувля на карик джан панда на кориго муша по предлог јектаро асхаб кинја какрил ја Расул Аллах со пенеа мечаве текерен туке тарокаш е худба емча чипаске ка пошминен текерен худба. O pejgamberi alaihissalam uvek dandinela sine pe ki palma. Koga lo vakti adia palma te çingol poşmingya ya palma te rovel. Pejgamberi alaihissalam ka puçela soyo sebepi so sianko asafko hali. Ja Resulallah na mangato dvojnaman tutar. Toga što pejgamber sam ka krel birini si tu duj situacije. Или те керав дова ко Аллах азza ve cel te oveta ro kaštata ro palme dženeteskere ili pak te ove uvek dandi be džimande. Toga što kašva kergja i samo palma so dandinasto pejgamberi ja Resul Allah pomanglu i talo mange tutar na mangava to dvojnaman mangava to se nafteri blizinu pralmande te dajandine. Em čači paske pralalen Penglola ki denešnica i isto adija palma talo skale hudba kuri talo paromo. Tarovakti je pejgambereskor alaihissalam paromo i talo samo skale. Kakea hudba i hudba pejgambereskir alaihissalam sinela trin skale. Jektaro interesna situacija so desisalo kakva minberi pejgambereskor alaihissalam. Jektaro divesa Alo Cebrail alaihissalam ko pejgamberi alaihissalam. Sar hulelas no pejgamberi tari hudba ki trito ka krel amin. I duto ka krel amin, ki prvo da ka krel amin. Čudi salju ashabija. Palo namazi ka pučene ja Resul Allah. Kergan ne savi butiso prethodno na kergan. Šajli to objasnja mengio značaj toga što pejgamberi alaihissalam ka vakerel. Allah mangio Cebrail alaihissalam em kavakerel o Muhammed koji komasek Ramazani na uspingio a te čistingio taro gjunahija
tovel durtar alesko rahmeti. I meva kergum amin. Ki duito skala Allah mange pako Cebril aleyhisselam. Em kava kerel. Ya Resulallah. Kaste araktovel alesko rodatem leskeri daj. Ema daljanus pinela te doreselo dženeti. Tovel durtar alesko rahmeti. Em ki prvo skala Allah lesko Cebril aleyhisselam kakel. Ya Resulallah. Koga spomningo vela Toroa naf. Em kojna anela salavati upral Toroa Allah. Neko vel durtare Allaheskoro rahmeti. Inaku pralalen, a cariga trebela te jana deca se coa stubi i sile leskeri istorija. O cova stubi so dikenale pravo gicochere pe camberesco aleyhisselam, a dva stubi vikinela pe stubi acal o colaso arakenas ne pe cambere aleyhisselam. Sa gicoto Allah azza jelo biavinga kuransko ayeti Wallahu ya'asimuke minen nas. Emo Allah i talo adva koaso arakela tuta romanusha. Toga što pejgamberi aleyhisselam kalga porošero taro džamem ka keren duiroven so Allah azza wa jel ko akva momenti objavinga mange kuransko ajeti deko Allahi azza wa jel arakela men taro bila čipe manušengor. Isto agar pralalen okova stubi prvo so dikenale ko kraj, a dva viklape stubije kreveteskoro. Soske vikinela pe agar odoriga o pejgamberi aleyhisselam kogo velasne i tikjafi postavinelasne poro kreveti kerena džalasine. Ki džamija pandelasine pe em kerelasne ibadeti Allahske azza wa jel. Oduito stubija kariga vikinela pe stubije teubakoro. Soske vikinela pe ušte lijektaro ashabija te delek haberi ko jaudije. Koga diklja koja katastrofalno greška kerja naštito prostinel peske, palo sekoa namazi pečaven vikinela sine, enva klasne panden manko stubi, pandenasne leskere vasta, sađi koto Allah azza wa jel na objavingja kuransko ajeti deka oprostingja akale manušeske. Isto agara kva stubi nakarga viknape stubi ačali delegacija. Sekoja delegacija duraldan koa so avelasne o pejgamberi aleyhisselam ko akava stubi pralalen ađi kerelasne adale delegacija. A inako akava ožuto so dikena upredikena, a dva italo i granica ko borsine uči pejgamber leskeri džamija ko leskoro vakti. Akva italo ukratko te džanem pralalen istorija e džamjakeri ko vakti je pejgambereskoro sallallahu aleyhi ve sellem. Džaja kana ko avelatan. Momentalno amena rakrova amen ki međidu gamame. Ili ko prevoz oka značinel amena rakrova amen ki džamija je oblakoskerja. Koja džamija koja Italija anglaltumendi. Koja Italija istorija kale džamija kerem kova značaj i sila. Na Anglije so trebela te haljove. Ko vakti pejgambereskora kala džamije napostoji nenasin. Akla džamije postojnena ko vakti ko Omer ibn Abdulaziz. So cel ko se ko atano pejgamberi aleyhisselam kaj so këldingja ko adava tan Omer ibn Abdulaziz kerga pojek mezgjiti za do muslimanja te setinem pe ki prakse pejgambereskeri aleyhisselam. Postoji značajno akava tan. Akava tan talo značajno po nekola sebepije. Jektaro sebepija so vikinela pe akaja džamija međidud gamame, džamija oblakoskeri talo so o pejgamberi aleyhisselam bayram namaz dikena nakıldinela sineki džamija. O bayram namaz o pejgamberi aleyhisselam akariga velasne te kıldinel. Soske se ko bayram namaz i klona emo murša emo džuvlja em duri i džuvli koga itali ko mesečen ciklus. Se to vela garna šte kvelki džamija, ama ko otvoreno tana kvasne sa poljana i kljonas ne magar džanelas ne pe kasti si čaj, kasti sni si čavo, e magaro velas ne oprandibe maškaro muslimanja. Ne se o pejgamberi aleyhisselam kogi klola sine akariga imamite vodinele manušen,
a velasne posebno je koblako koja so kerelasne senka pejgambereska alisam upra leskoro šero. Sebe piačala dva oblako so velasine zaštite pejgambereska aliselam dobinela, a dava naziva ka džamija Međidul Gamame. Džamija je oblakoskeri. Duj to značajno buti pralale na kariga i talo, ko vakti je pejgambereskoro alihiselam, sine je kralik Etiopija koja so vikinela snepe Neđaši, a kava prifatinja u islami, amo pejgamberi alislam nadi krale ko poro dživdipe, koga Allah haberi ko pejgamberi aliselam, de kakva kralina kljaji dunjaja, o pejgamberi alislam këldingaleske dženaze namaz a nevidljiva osoba. Kaj këldingja dženaze namaz? A kariga o pejgamberi alislam i klilo imami, em këldingja dženaze namaza nevidljiva osoba. Ema kariga kerge lafi ulema, da li šajte këldina dženaze namaz ako i dženaza na ne angliamende? Ko hane fisko mesebion penena na. Vakela dvajtalo has hususja čalo pejgamberi aliselam, so pejgamberi kaske këldinela dženaze namaz, oftalo direktno dženetlija. Dodeka ko kolame sebja ka kre na, premi praksa pejgambereskir aliselam, ako neko amanuš talo značajno kerja doprinos, a čalakea mari vera, togaš dozvoli moji leske te këldina dženaze namaz za zamislena osoba. Sebepio këldive pejgambereskoro bajram namaz odoleskeri kerdija ka džamija. A ka džamija Anglitumende Itali, o Itali džamija taro Ebu Bekr radijallahu an. I džamija Ebu Bekreskeri. A ka džamija, ave na karigarica, keren tan, a kea džamija pralale Nebu Bekreskeri praksa taro pejgamberi aliselam. Pošto këldinelasne o pejgamberi aliselam ko pravdo o Ebu Bekr isto koja sine halifa koleskoro vakti ovda këldinelasne bajram namaz ko akvatan. Koji talo Ebu Bekr? Koji talo leskoro bari? Po oftalo prvo halifa ku islami. Oftalo najmanglo manuško pejgamberi aliselam. Pušle pejgamberi alisam, ja Resulallah, koji tu ke najmanglo taro mušajem, koji talo tke najmanglo taro džuvlja. Kakre najmanglo taro mušaj talo mange o Ebu Bekr radijallahu an, a najmangle taro džuvlja itali Ajša radijallahu anha. Koga mu kleman sarine, o Ebu Bekr sine mansar. A čali vrednost Ebu Bekreskiro pejgamberi aliselam kakrel. Ki je strana celo dunjaja, te delinen sadaka, ki aver strana, o iman Ebu Bekreskoro, nije tu mendar naštite doreseno iman ni taro Ebu Bekr. Diken koa značaj. A čalo Ebu Bekr o pejgamberi aliselam kava kerel. Muklum se koj, kaske ulum borči tiranavo borči, jedinstveno kaske naštiti ranavo šukarive i talo šukarive prema Ebu Bekr, podoleske mukljum o šukarive Ebu Bekreskoro, o Allahi azze o džel, ko jomul kijame ko dženeti te dele agar so ileske najhajri. O Ebu Bekr i talo adva koja su je pejgamberi aliselam sine zajedno ki hidžra. O Ebu Bekr koja kuvge ki peštera odoriga ko theur, Kava kjela, ja Resulallah, qoftu pala prvo mete di kaf, te provernel te na ne neko sap. E mo Ebu Bekr do dhe ka pejgamberi so vela, pe prevas dela ko pravde dup kelbe te ne i klon nešto e pejgambereske sheri te kel, em qaci paski ulo. Akrebi këcingja Ebu Bekre. O Ebu Bekr na rovela samo asvat havdena te na vazele pejgamberi aliselam. Qua dva momenti pelie ka svin upravo pejgamberi aliselam. Ema dva vazdingja pejgamberi sam tarosoibe. Ja Ebu Bekr soske na klasha kea duk. Liljao pejgamberi sam qitingja Ebu Bekre, emo Ebu Bekr saslilo. O Ebu Bekr i talo a dva kuaso zameningja pejgamberi aliselam ko namazi. Ja Aisha radijallahu anha ka kla, ja Resulallah moro dat talo nežno kalbja rovela ko namazi.
најпречи со Итало те заменинелма некој кој намази, а два Итало Ебу Бекр. Емо долеске пралален, о Ебу Бекр, кога си не и битка на Тебук, тогаш повикуњао манушате до Ниринен, ачало муслимања. Кја ситуација Омер ради Аллаху ан какрел, аке манге прилика, акана тиклова вангла у Ебу Бекр, ало Омер ради Аллаху ан некваше пере барвалипаја. Пучело Омери е пекамре, ја Ресул Аллах, дали некој повеќе мандар диња, тогаш о пекамбери алислам какрел, ја Омер, о Ебу Бекр диња цело поро барвалипе. И тоа што пекамбери сам пуша со муклјанко торо, керија Еба Бекр цело торо барвалипе дињан, која лаве Аллах ескоро, дике не скоро джевапи, муклјум ко моро кер, е Аллах еме пекамбере, алик. Кој му кела порокер, кој манети Аллаеске, пекамбереске, а дава кер никогаш да нашалги. Да, цардар се киринела, опна дикела, омо чо му клјанли, ами ге нешто ке, оја му дат, лела лескоро вас, ем чиела лескра ступрало бара, а ке му да дика маро барвалипе, а ква е тало со му клюм тумен ге меко то маро кер, дикен која имани, дикен која жртва, дикен која курбани керге, а чалакеа амари возвиши ми вера. Одолеска амаре дове Итали иншалла, Аллах те кламе на калев, баре асабенцар ко дженет иншалла ја раб, иншалла Аллах азza ва джел те кламе ги насипио шефатлуко е пекамбере скоро салаллаху алейхи ва селем. Ајде акана джајако авертан, те посетинако Омер ради Аллах. Ради Аллаху ан. Е акава Итало со пенге кого мануштало лоши билачо, тогаш ка трудинем пео мануша, антуте таракен нек шукар дел. Аман кога сјан шукар, тогаш сметинеа саринеј. А вер ситуација, амен, сарине мангаја и правдина пенаја. Ама ни правдина кога керела пелафија шаламенге тоаш на мангајал. Ја кварде сало мереске ради Аллаху ан. Оме ради Аллаху ан тало аменге примери за праведно цар требела, тој опе праведно манушто е праведно владатели. Ошехадет лук Омери бе Омерескоро ради Аллаху ан и тало поврзимо колескоро хиляфет луко. А савки правди нас нек Омер ради Аллаху ан. Омери ради Аллаху ан ачивела снепе те совел. Саđи ко те цело Медина на накела, те дикело халие народоскоро сартало. Јектаратлат дивеса, приметингја ек нури кој е кер. Омери ради Аллаху ан гаравѓапе телалданем шунела и дае ми чај саркерена лафи. И дај ховавеле максимен чивѓа бара коба ги спреминела ленге не сави вечера. Емпенела акава Омери са во владатели тало која со бистергјамен. Омер ради Аллаху ан таорџами шунела ем андрарке равѓовела пошминела теровел. Омер ради Аллаху ан која два моменти џалак и муслима ненгери банка, а гјартапе бейтул мал. Омер ради Аллаху ан товаринела коркори пес, намирнице, ем дихела дво работнико, ја емирул муъминин, ту преседателите товаринетут, па соске се амамен, дуиров мандар, ту на нете пираве мере гревја тај сангла ко Аллах азza ва джел. Омери ради Аллаху ан акана лело намирница џала ко кере чороленгоро, пош минела те керел хабе. А ке мануштина пенџарела е Омере какрел, диве ко борсјан ту правдаве, ту заслужинеа товел халифаве, аха дава товелеске лашто бистергјамен. Тогаш Омери ради Аллаху ан какрел, џанеасо, ајде туава тај сако Омери ме тергјовава леа шукар какралске те поможинел тумен. Еба шукара кава, тај сарутно диве кога џана, ко Омери ради Аллаху ан каска дикела кеа џувли, о исто манушто кергјаленге хаибе.
Ака манушния ачили бизо муабети ала джасалили. Тогаш Омер радијаллаху анху ке однату манге кер халали. Наградингјала ко крај капучела кереали ту манге халали. Онда ранас не сарка терговен англа ко Аллахи. Онда ранас но еманети сар англа ко Аллахи азza wa jel каден. Ака ја правдина не каске на пасуинела сине. Уштинге пралален пейгамбер Омереске радијаллаху ан ка керен атентати ки ака ја џамија ке пейгамберескери баш ко саба намаз. Никаске била чипена керга. Само дека итало праведно. Дека воспоставиња правдина ко лескоро танки лескери владавина. Пало думо кукавице ка уштен дешу трин чурикате посавене пейгамбери алейхиселам. Омере радијаллаху ан. Дикен, ајде амени сјамен авера чурика. Шајде на боцкинена мен чурикенцар. Али боцкинена мен пере чибиенцар. А зајта лопанда попасно. Те кувѓанман, те ранингјанман чурикаја, ка сасловав шајко проснавтке гдиве. Ама те кувѓанман, те чибијаја, те чибија кокала на нела кокала пагел. Ема ка итали најопасно чурик. Дека итали најопасно чурик, о Аллах азza wa jel чибија ке дингја дујо безбедувања. Прво безбедување од анда. Дуј то во шта? Пазин со кереа лафи. Ко буд керибе лафи грешинеа, а дингјату дујкана шум повеќе. Се кога кашуне повеќе, а два значи нела дека похари сака грешине. Омере радијаллаху ан кугеле дешу трин чурика секатар пошмињате тавдел Омери радијаллаху ан. А не на Омери радијаллаху ан акарига колескоро кер. Омере радијаллаху ан дикен кола пучибе и силе. Прво пучибе синеле кылдингелнио саба намаз. Те начило джемати бизо намази, дик се кираце намазеске. Мамисни со наваздеате чавеко саба намаз, а далеа се кирација кереалеске. Дека далеа мангјале, нанату припреминале джехенемеске. На не жалко ад ваш мате ваздавле ко саба намаз. Те мангјате чавека ваздете чеко саба, то вел барабар туја ко дженети. А касни се кирација Омереске радијаллаху ан. Евлят кылдингели биро мануша, модат кылдинге. Дујто бутика крел о евлят. Ка џаки Ајша радијаллаху анха. Ка вакела ке селами таро мери, дико бор понизнос. На вакерела селами таро преседатели. Таро емирил муъминин, таро мери. Сили бе шанца аква чороло пере достенцартел паромоко ектан. Кога геле ки Ајша радијаллаху анха, Ајша ка керел, вакла валлај аква тан муклю манге, това паромија карик. Ама керла чало бари пе Омерескоро со синеле машкараменде, наштите вакеравна. Ема гјара чило, Омери радијаллаху ан одорига те пашлов. Пандајек бути синеле, сине ка асхаби, кова со заведи нела сине о Аллавај мунафиконенгор. О пейгамбери алейхиселам, ка бичало пере чаве Абдула, џа пуштете на вавко списако е мунафиконенгоро. Тогаш каква асхаби, кер селами те дадеске маква никаске навакерава више, ма те дарал офна неко списако ко дволична, која со пейгамбери алейхиселам вакерга манге ачал оленг. Тада ква сотребела фалален те запомнина. Ема калеа завршина маре зијаретија ки Медин. Са кала зијаретија со кергам која кала дивеса. Запознингјамамен те дика и истрајност асхабенгери која кова дини. Дали приметинена која жртва кергам маре претходникија за да амен ајде слободно те вакерамен дека се муслимани. Пазине синелен ге гарантиримо дженети. Опучи бе джиаменди и тало. Соја ка фалинентумен тајса ко Аллахи. Коле делоја ка вакерентумен ге ме заслужнава Аллах товавко дженети. Коле делоја ка оправдинентумен замислине но пейгамбери кнанглалтумен де товел, соја ка вакерамен дека мен ја Ресулалла тартору уметисем. А дикиндо пейгамбери асам лескере пре шувлјонас не тару ибадети, амен хариса че корина жаламен
леле кобору морисалилам. А но моринаме преку времено ки Европа која ќе раја бути, амо дорига повеќе паре дена. Ако шунаја повеќе паре тари бутики, одори уморна осетинаја, а умор осетина чало Аллах азза ва джел те дикакала возвишиме тана. Одолеске пралален киднина тела чарамаре ниетија. Целосно това одадима чалко Аллах азза ва джел се премамари искреност да добинаја обари пеко Аллах азза ва джел. Валај тара келтумен, валај ко се вапите пишнел тумен га ква зијарети, ме халјовава сиен уморна, о уморка на кел, о се вапи ка ачол, ме гарантираат мега пуиранен тумен ко томаре кера, пало дуи диве о трито диве, томаро калби каро вела кале танеске, тумен ка кере нидна плања вере бешеске сарте авен ко акала тана. Одолеске плана ква шужи песо итала моментално томаре гајле со напуштинген буџене тумен да нажада која дивесјам, која датасјам, а која итало знако кога целосно предадинена тумен ачал ко Аллах азза ва джел. Валај те замангел тумен иншалла. Сарсо замангляма кала тана. Валај те мукел по рахмети управ туменде. Себе пјача томаро манги пепе камберес курачам. Себе пјачало бари пакале дизја курачало Мухамед али селам. Кераја доваја која кава тан тари Медина е пекамберес кер али селам. Каски итали потребно, амари дова джилесте те накел, те ресел. Која кава моменти кераја дова джико амаро прал o Muhamedi ki Beograd tikno maksimi deshe bershengro kwaitalo ki koma amare dovae tale o Allah azza jel tarakelo sasti pe kale maksim eskoro o Allah tarakelo sasti pe tomare najmanglengoro o Allah azza jel tarakelo bereketi sekole ke praleskoro kovaso dingja sadaka achal akala pralajem penja umređije sa polesno te na kenaka periumra. A katar da kera selami em dovaja o Allah te sasle so pose ke rolandeske rečija. Isto agar kera dova ko Allah azza wa jel pa fiçto sine sasle. O pamireske re niyete açal leskeri baba so dinga o niyet inşallah. O Allah te prifatinel o lendar. Tomare sadake so dena ko akalla tan Allah te prifatinel tumendar. O Allah te raket men tarose ko bilačipe. Tarose ko ek bilači iskušenje so na netumen takati ti zdržinen. Em Allah neka deltman vasu tumenge hayri sarki dunjaem ko ahireti. Ove na leske ko rakibe ma bisteren 10 za 9 najkasno to nanglalo hoteli Sarine. Джаки плантажа урменгери емодорига кера лафи сарк организнамен умраке. Кога ка авен теле сарине те авен томаре пасошен сарте предаинен томаре пасошија манде се кимекита лопогужа хелбете на кера неси беля те на нашалил некој несаво поро пасоши. Валај разија тумен дар некоел, значи кој мангела кана ангрустика ла парфемија кари тумен ге најшукар текинен, он макарши межидул гамаме. Некоја пучивете на нетумен? Мани сима нек пучиве тумендар? Валај керена менге халали со мучингюм тумен акала дивеса. Валај разија. Бујрум, кој мангела ки джамија, кој мангела накарик нека пазарнел, ди камен ракат валај разија тумендар иншалла.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله استووا واعتدلوا الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر
سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد Кају. Два ютубер. Бөлüm gradonačan. Ehlen. Tamam, tamam. Прво те бучавт мен, сарсен сарто марокефи, саро сетиненат, мен дали се задоволно таракеа посета тараква лабилно агар друживе машкараменде. Ајка дена не пирибе. Ај две алям те одморинате дружина мен со цел попашете ова. Валда на не те критикуи нема, се жена буџене аман бе оđа палем лика ингареа мен наупре, нателе. Хамдулилlah. Валда мора прво да крафту менге моро задоволство и тало посебно баро сар група прво сосија, преседека сен послушна, координација сјамен ко барон ниво и ме мислава дека секола прешка ангигаменде на нето осетинаем кад на каменге супер сар со на како која моменти супер. Приметинаат метаро различита танасиен, ама машала сарек фамилија сен, ако е тало бари писла мескора, ако е единствено со шајте керел, а да и тало само маро воз вишимо дини. Нейсе пошминаја ауду биллахи мине шејтани раджим, бисмиллахи рахмани рахим. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salaten ve selamen alel meb'utin rahmete lil alemin emabat. И официјално дозволенте поздринат мен исламско селаме, селаму алейкум ва рахметуллахи ва баракатуху. Амен ко моменти араква амен ки е плантажа хурменгери,
Со целарица те осетинамен попаше, порелаксирано, воедно те спреминамен, ачали ибадетеске со алям, тој сарт извршина амари умра, а два моменти која со аджикерале дивесенцар, масе концар, сигурно па похарица приближинамен джикјамари цел, на клям одредими искушение, со единствено цел те халјова дека ки дуњаја вечност на не и дуњаја на не бизо проблемија, за да те да андинаме са повеќе ко Аллахи Азза ва Джел. Каква моменти са гилиме праладенен пењале на мега кера лафи, поврзиме умраја. Лакоро барипе, лакоро значај, лакере прописија. И умра и тало и бадети пред се, ние теа, ко те доресела пе Аллахескоро задоволство, одредиме и бадетенцар. Суске спомнинаја кава и бадети, одредиме и бадетенцар. Ко почетокот тврдинаја секола тврдње или пак авера кола со мангена несар хајгарате дикем камари бадетија вакериндо, па и умра и тало ке туризам. Сар на Англија туризам кој ислами на не забранимо. Кој ислами до туризам, сар туризам, амен ла поука. Сар те приближинамен ко Аллах Азза ва Джел. А баш напротив, Аллах Азза ва Джел те ринеламе начал туризам дачал, путуи бе, лес какел путуи не ниски пув, за да те дикене лескоро барип. Но акарига о туризам кој ислами силе сосме кавер цел. А мена акарига преко аква туризам сарка нарекој ненде некој, пресофтало и бадети. А и бадети тало садва со приближинелатот ко Аллах Азза ва Джел, дали адва тало одредиме лафија или одредиме делија, со единствено цел за да те здобина Аллахескери разија, Аллахескоро задоволство. И одолеско Муса алистам какело Курани адва вакламенге وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى. О Аллуја ме се гјаргјун према туте, за да тове задоволно манцар. Па кана катарда тараква танва керава дека туменда акарига джанава и егдело томаро калби мукленко томаре кера. Томаре мисли талеко томаре чаве, ки томари фамилија. Ама ке авер страна томаро калби тало потврдинела ко бор о Аллах тало манглуан туменде ко томаро калби. Ема два сведочинела томаро ајбе која кала мубаректана. А гјарда и умра сар суакерја мофтало одредиме и бадетија биз одредимо вакти. Кога се виша карига ојдале одредиме и бадетија, а ква и бадети умра и силе лескере трин шартија. Со значи на два шартија, а два значи нела составно дело тари умра. Кога се макарига и умра состојнела петаро шартија, фарзија, сунетија. Прете кваки тематика те дефинирина соитала два шарти, соитала два фарзијем, соитала два сунети. Шарти и тало составно дело, а чалегу титовел комплетирими. Пример, решенијате кере кер. А два кер те кере мора товел тут првенствено плаци. Па мора тоту соодветно документација. Па мора товел тут састер, мора товел тут пошик, за да те пошмине окер.
Агјарда ква ибадети прете пошминале. Мора това свесна дека ов состојнела петаро трин шартија. Составна делија со значинела ако јекта раква промукля и умра марина не валидно. Ема два значинела дека курбани нашти адија грешка те поправина. Кола Итале адала рукнија е умракере со требела текера. Прво рукни Итало ниети. Ако накереа ниети умраке, а два значинела дека тут умра на нетут. Кога сјан виша карига ко ниети требела теджанен дека прете кувелпе ки мека постои нена панч микатија. Адлајтале последна точке коте о умраджија или о хаджија морате керел ниети. А воедно ко ниети спаднинела те уираве и храмија. Кога сјам виша карига ко ниети, прете кера ниети сјамен сунетија. Со Итало аква сунети? Сунети према офикска научникија Итало. А ако извршиња на диабути и си тут награда. А ако не извршињан одело постоинела, ама на нето се баби. Кола Итале обуќа сунетија која со требела текерале на англало ниети или пак англало о уирајбе о ихрам. Првенствено сунети Итало те лелпе гусули. Сар муж, сар джули. Дури акава однеси нелапе ем джувљаке која Итале ко месечен циклус. Дури адја джули кој Итале ко месечен циклус ој керела ниети умрак. На англија сар со акергам лелапе гусули. О гусули сар гусули о хукми лескро понекогаш Итало фарзи, понекогаш Итало сунети. Каја смисла карига претуирава о ихрамија, тоест претекера о ниети, сунети Итало телелпе гусули. А два исто значинела дека о умраджија чистинелапе ко пере срамна тана. Таро сунети Итало претекерело ниети, о муж дозволи мој Итало тема келпе миски, чинела пере трнакија, па пала два најнормално, уиравела пере ихрамија. О ихрамија уиравенапе, таро танкај со бешеа, а два најчесто вела таро хотели, а некоја дава керелале таро микат. Каја ситуација амен поступинаја, откако на каја пањесар, уираваја амаре ихрамија ко амаре собе. Каја ситуација кога уираваја амаре ихрамија ке амаре собе, цар кова организириме, агар со ихрамен цар ка кълдина опладне намаз. Штом завршинаја опладне намаз имамеа, тогаш амен пала два кълдинајди киндија, пошто се мисафирија. Пало дова иранамен ко хотели и кловаја ко автобузи, продолжинаја амародром према о микат.
O mica titalo doriga kote këldinela pe 2 rekatja suneti, 2 rekatja nafile, em pala 2 kerela pe o nijeti so akerjam prvo šarti ki umra i talo nijeti. Mora da kraftu menge buđene greška so kerena, koa kerena nijeti adla 2 rekatja te këlden, kerava nijeti i hrameske te këlna 2 rekatja. Greška i talo akao. O namazi këldinela pa čalo Allah Azza wa Jal. Na këldinela pe nisavi hramengi. To je kerena nijeti deka këldinena nafil. Štom këldingen akala 2 rekatja, pala 2 kerela pe nijeti. O nijeti kerela pe ko glaso, strikno, o nijeti hađeske, umrakio vela ko glaso. Saro velo nijeti, najkratko, lebejk Allahume umreten. Каква ситуација мен заедно ка кера о нијети. Најчесто десингјо вела ки група и сјамен кога некој керела нијети то вел беделине каске умрати извршина. Лескоро нијети сар гласинела, лескоро нијети гласинела агар со спомнинела о Алав адалема нушескор. Без значи бедели шајто ел мануш која со бедели керела пе манушеске кова со на крај дуњаја или пак мануш која тало е птен на свало која со наштити издржинел акова дром. Сар керела пе ониети беделеске лебейк Аллахуме умрете ан Мухаммед тавакер. О Аллах одазивинава ман туке те кера умра е филяне манушеске. Саа кавао вела ко ихрам. Емпала 2 керела пе телбие. Со и телбие лебейк Аллахумма лебейк, лебейк ла шерика лека лебейк, иннал хамда ва ни'мата лека вал мулк ла шерика лек. А кава сунети тало те керел пе нон-стоп саджи коте надикена и кјаба. А кеа тумари телбија која керена лебейк Аллахуме лебейк, са со шунела томаро гласо, каш, бар, сведочинела туменге тај сако Аллахи Азza wa Jal. Со која 2 моменти случингјо вела, кога ту пошминеате кереа кеа телбија. Се која ек манушко да звинела пе која ибадети халали пареа, тога шо Аллахи Azza wa Jal керла одазивингјуман туке о туморо роби ем прифатигјум тери умра. Со едноставно тумен вакена кеа телбија лебейк Аллахуме лебейк. Одазивинава ман туке о Аллах одазивинава ман. Ла шерика лек. И ме која дава туке амал напрепишинава. А пейтало отемелија маре паке и баскор. А мале Аллахеске ки никоја ситуација на кергјол. Едноставно, терени е теа овеа свесно пред се коркори туке, добро кој си уме, постави неат ке опучиве. Месу ми е кобишно роби, касте джава. Ту джаја елмели ко крали. О роби сар поставинела пем сар понашнела пе кралоја. Офтало скромно, офтало скрушено, офтало нежно гласоја, санглака се тергјола, со цел тове свесно дека еј мануше, ту джаја која дава тан коте Аллај мангела акла трибути антуте теове. Да не само и бутио ниети те вакерав кергјум умрем го на, о ниети тало целосно те прединетут ко Аллај Azza wa Jal. Пари пейтала кова дром, умори тала кова дром, бисо и баскри тала кова дром, ка провоциринентут ка кова дром, ка буцинентут ко тавафи, ка газинентут ко тавафи, разна нервозна мануша, тукове присебни. Соске то ниети тало о Аллахи Azza wa Jal, тој тута задоволен.
И одолеске која пене ла шерика лек. О, Алла мена препишинава туке амал. Сариек, решингјате джал ко хаджи, еко ги рангјапе ко хаджи, прво джанена со кергја, гелоки дукјана. О мискини нон-стоп рецка пишна пе кјадија дукјана. А вела таро хаджи, джала ко дукјанджија, и кога ресила ки дукјана лепро да оману што бикнела, прво се реске шунакарик, бришин му Аллах тарите тратка. Еквара дисало елхам лека платнел по борчи бе. Ама овна Аллах те платнел по борчи. Ово таклеске бришин му Аллах одотар, а кана пишин Хаджи Мухамед. Па нас не лескери намер. А вер пиранила петаро хаджи прво со кергја, нели ко стања ко зграде кудара, и си од ова кој беше лакова да ова стани. Прво со кергја менингјао надпис такера Мухамед Ајвазовски. А канав и калгадван главчевја Хаджи Мухамед Ајвазовски. Тежала джејтало. Гело дуито пути пакакна Хаджи Мухамед Ајвазовски. Трито пути джал Хаджи Мухамед. Хвана не аквајтал проблеми више ко ние тија карик. А дури па и си холјанена, со скебе навики немам ту манаджи, ту джанали ме кај сум сине. Добро, поајде пошто и кереа Рамазаника, викнатот мераба Рамазанджи, па дваде тало шарти. Значи целта лакарига те халјова, амаро ние ти морато стрикно начало Аллах ја се војче. Емо додески прво шарти кјумра и тало, он ниети. Ко ниети акарига и тало уирајбе и храми. Акана со случињовел. Со ако кергјум ниети, но уирајвјум и храми, ои храми уиравала пало микати. Дали мо ниети тало тамам? Ту кергјан грешка муклјан фарз. Макарига ту се дужно течне курбани сарказм. Соске, ои храми уиравјан таро микати. Значи, ака грешка исправињовел. Амантена кере се не ниети, мора ти ранету скроз палал, за да те поддовине ониети. Кога сам виша карига кана уравјано и храми, пошто двајтало поврзимо ниетеа, автоматски, која дава моменти туки тало забрани мене кола буќа. Кари го забране и тале различита сар мушеске, сар джувљаке. Првенствена со Итале о заедничка забране. О заедничка забране Итале, забрани мои тало, пало и храми, пало ниети те чивен парфем. Забрани мои тало, те товен, томареваста или пак туширибе миризливо сапунеа или пак шампонеа. А карига исто кувела овен подуртаре употреба акала миризливи марамчиња со италијан и си парфеми и си мирис. А шај слободно те употребинен сапуња која со нанелен мирис. Исто аква Итало о заедничко со требела те овел упрало муж, упрали джули, исто агар забрани мој Итало са соводинела према интимен однос додека сен кои храми. А штом завршнена и умра, садва Итало туменге дозволим. Некој пушляман, а добро жа, шајде ромња ти кера втароваско тавафи, шај ти кер. А да на не нисо проблем. Не и се, ако ла Италио забране мушески, најанглео муж, ништо си вдо упрал песте на чивел. Значи, оден сам пекла тало и храм, со значинела, ко муж на не мајца, на не долен веш, но и равела чорапа, на чивела стадик пешересте, на учарела порошеро и храмеа, на чинела пере трнакија,
наши шинела перебала или перебала, тамам со кераја, харо ваваман, и бизомери воля перела не сави балтари брада, тар морошеро, дали ќе кеа ситуација кергјум грешка тој и храми? На. Аква не однесинела пем на не грешка соске, а давај тало бизо тери воля. Исто агар додека сен кои храмја, забрани му и тало туменгете паген, кашта, кимека, забрани му и тало туменге лов, риболов, забрани му и туменге инсектијате мударен, а кала и тале таро забране о и храми додека се нуриавде таленте. Ема кава и тало са поврзимо акале ениете. Дали халя ми протошка со значинела ниети, ем со са спагинела, ворет. Дали требела нон-стоп тове абдеслимо кога ираве и храми? Не може. Значи десинги овела, сар мушеске, сар джулја, пагело абдези, морате подоминам? Не може. O abdezi talo farzi, koga këldineo namazi, em koga ka izvršeno tavafi. Ќа дја ситуација, morate le abdesi. A inaku, dodeka sam кои храми, не morate oltut abdesi. Dobro, со десинги овела мелјарјумо и храми. Шалите смени навле, шајте смени неле, ако и си тута верзамен. А дали шајте товле, шајте товеле, пања или сапунеа, кова со нанеле мирис. Тециде, адија нечистотија таро само и храм. Ворет. Откако завршиѓамо прво шарти, ониети, одуито шарти умракоро и тало аменгете кера тавафи. Труја ли ќабу. Кога више куваја ки ќаба, куваја десно не преа. Ем шукартало те керена кеа дова. Аллахумма фтех бабе рахметек. О Аллах правманге о удара тере рахметескор. Кувеа десно не пре. Авеа саджи ки ќаба. Користим која два моменти кога дикеја и ќаба прво недромеске кер дова. И дова со овела ко дикиве прво дромки ќаба, а дја дова не ринги овела. А кај таро тербиети. А веа ко кало бар, ем ваздеа торо десно вас премо кало бар, ем пенеа бисмиля Аллаху екбер. Ема далеа пошминеа почеток етава фескор. Обратно таросати. Саджикоте на авеа пако калобара далеа завршињано прво круг. Алјан по дуито дром ко калобар ваздеа торо вас, пеня бисмиля Аллаху екбер, ем почминеа од дуито кругу етава фескор. Ем саѓа кога ресеа ко калобар, бисмиля Аллаху екбер, ефта кругја кере. Нейсе. Кога ка пошминене тавафеа, кади кен разна мануша ко тавафи. Кади кен некола мануша грубно керена дова. Allahumме, inni eseluk. Аква на керела бем на требела те кере. Соске, се каси силе акарик лескери мукача лескери дова. Ем се каси силе посебно потребачат лескери дова. Сада мен ка користи на маровакти кота вафи, морате поставинен ту менге цел. И прво тумари цел товел кога пошминаво тавафи, запошминен со захвала ко Аллах Азza wa Jal. Кумра мам мислен дека пресудно ангетумен томаре пар. На. Он тале се бепи. Бутедженен искен бут повеќе тумен дар пар. Ама која спомнинеа лескачало дини,
Кога спомнинеа леска чалумра, абе каналија раклямбаш. Бежбе панда садла буке и сима. Или пак најчесто кога кереа умракеле и силе онма адиафобија сарбре па ама мена женингјум панда чаве, ама ме панда сум терно. Жене носто поставине на песке, а кала пучибе. Ја карига, кога сјам кота вафи, одолеске запошминеа со заблагодарност која Аллах ја заоđe. Со Аллах путингјату ти изврш некој ибадети. Ако е тало бут важно, значи одолеске со Аллах ја заоđe како он шекертум лезиден некум. Ако тумен се манге заблагодарна, мека дафтумен панда повеќе. О прво круго некот менге заблагодарност која Аллах ја заоđe. Со Аллах упутингјатуме. Со Аллах омогучингјатуме ге тавен кјумр. Со Аллахи кергјатуме ге слободно одром тавен кјумр. Дуито томаро круго нековел туменге анен салавату про пекамбери алиселам. Се која не лек салавату про пекамбери само Аллах пралесена 10 пути. О салавати тало себе пелете си дотке теремуке. Трито торо круго нековел роде туке заштита таро била чомериб. Аллах таракелду таро мати бе мери баскор. Аллах таракелду таро азабие кабрескор. Кер дово Аллах азza wa jel tekrel toro kabri tari bafche ceneteskeri to. Таракелду тари даре дженемескери. Тари теснотие кабрескери. Више која де сега коштарто круго. Тогаш кер доваđал тере чав. Кер доваđал торо мали. Кер лафјачал туке. Кер воопшто дова. Аман ма бисерен текерен дова Аллах азza wa jel таракел томаро имани. Те засврстинел томаро имани. Ко борли умраджие, ко гиранена пе ко пере кера, не са разводинге джамиенг. Бисерге сар керла пе сежда ко Аллах азza wa jel. Адија умра овела сведок од туке, против туке. Одлеске пралалем, аква и тало понос Аллах азza wa jel која со почастинела мен се кас, акале најманглем, највозвишме моментенцар, ама рочекате прелки сежда, кај се објавен пел Куран и Адил Мушан. Кога се амвиша карига ко тавафи поставињове на некобор пучи, јектала два пучиба и тало. Соске керај ефта круги. Сои мудроста ефта круги. Дике пралали. Оброј ефта и силе посебно значај кој ислам. Спомнињове на ефта джехнемија. Ефта континентија. Пазинен, не са о основна боје ко уметност ленгери бројка и тало ефта. А пазинен па кала боје и тале поврзиме а чалторо духовно воздигнување ко Аллах азza wa jel. Емадла боје ко торо духовно воздигнување и тало ефта боје. Значи, ако е тало познато клак која се обавнапе со духовност, или енде појавлапе одредими боја, и си тут боја душакери нефсескери, сар чистињове агјар ушта мертепа. А вер ситуација, о шехадети сар шехадети тало панло е тавафеа. О само шехадети тало ефта лафи. Ла илахе илля ла Мухамед Ресул Аллах. Дике не случајно и тало кој ефта панло. Емодолеске да ефта круѓа вртинааме. Соске обратно таро сати вртинааме. Јектаро главно се бепиамен со пирава джиди питало орат. Орат са рат, ко само амаро организам
o funkcionirинела со амен вртинамен ко тавафи. Пошминела обратно таросат. Pasarmangelo Allah azza wa jal taklamege ey manuşalen tumena lena kariga te biangove norpono te pošmenek nevo dživdip. A kja itali i mudrost. Soske poškerela pe dva efta drom. Efta katja isjame so i puva rakenala taro метеорија е вселенакер, за да амен мирно те дживнем те бешако акала моменти. А соске вазда мароваско кало бар, дали приметинена кога пошминена ек нево работен односки ек фирма, тумен сокерена прво, тумен подпишинена договоре фирмаја, за да те вакерен оја месар мануш прифатнавато мари услови. Ва прифатинаво в то сатја те керав бути. Го крај со кереа подпишинеа. Торо вазди бе вас премо кало бара два и тало ту подпишингјан договор алаја те вакре о Алла, моро дживдипе, моро намази, моро курбани, сазо керава и тало само чал тук. Сам ли спремна мена ква те кер? Сямля ме спремна кава целосно те предади наменем то да диначал о Аллахи азza wa jal. А ква ибадети сиде метафоре која со требела те халјова. А ква и тало дуито шарти тари умр. Откако завршинаја о тавафи и сиек сунети со требела те клопа два и тало те клдна пало Мекаму Ибрахим дуи рекјати. Кај готе кълдине рачунапе Мекаму Ибрахим. Шу кари тало кој джанела, ко прво рекјатите читине Фатиха, суретул Кафирун, ко дуито рекјатите читине исто Фатиха, сурету Ихляс. Пала два шу кари тало те пие земземи. Пекамбера сам сова кергја, о пи бе земземи тало илјача часекоа на свадибе со скепиргјол. Користине со повеќе земземи те пиен, керен нијети. Валлај вакерату менге, сар студенти панда кога сум сина. Наспомнинава лава, алојек мануш пере ромњаја, ко хаджа два периоди, деш беш сине ко никјахи. Насинелен чав, ма дике ни верба, о елјекин, и бари убеденост ко Аллах азza wa jal. Ко лафија пекамберес кај сам со акирга дека о земземи талу илјача часоске киргјола нијети. Non stop пиенас не земземи нијете максименги. Валлахи вакирату менги. Иранена пе копере копоро кер, наджала бу таква пари добинела близнаки. Мајде саршунава негде панчаве сил. Пердо случаевија, мануша насвале тарора ко пиенас не земземи нијетеа чал шифаја, валајци дингјален дер два насвали. Најнормално треба тоа мен верба. Ако на неамен имани дека сасларела, на не тоа менге ништо успешно. Ама диквено асхабија кога пиена сине, аква пани ленгери гајда джанена со сине. О Алла пијава акава пани, а дава дире кога ковело каму пралошуре манушенгери, те шај и жетан мандете ачаве. Ленгери се кираци тало ахирет, дико терне, со се кираци аснелен ко акти пекамберес кора сам, и ек терно поможингај пекамбер на мангела борчи никаске те ачол, пучеле те најде со мангја те поможнацо троде нешто манда. Бисна кардел дуња лучко бути, женеа со родингја акава, о Аллах, о пекамбер, моро родиве према тути и тало, заедно туја ко дженети това. Диква се кирација си ни прандимони ништо. Заедно туја ко дженети това. Пекамберија чилем со какрел поможин кор тут кериндо со повеќе сежда е Аллахеске азza wa jal. Мотрито шарти тало сафа меро. Ефта дром те пире помеѓу и сафа еми мерва. А два си кавела менге
амари поврзано са маре фамилјаја, и секирација да јакери премо максими, а кари тали порука джикосао джувля. По Аллах е джувленге дингеек бут важно функција. Он тале о прва воспитачија амаре керенгор. А дијајтали прво школа е чавенгери. О великања сасос некјакеа дуњаја главно се беписине ленгере дија. Ем пазинен ко со инвестиринена ко тома реча. Ем одолеске и джувлитали кралица ко порокер. Сарка воспитинел сока керел, а савки иднина аракеламен. Се и иднина е кена цјакери зависинела, тари ситуација ем таро воспитиве младинакор. Ако и младина и тали шукар, и нација и шукар. Ако и младина и тали римоми, и нација да тали римоми. Емо долеске Джулиен Ситумен бари одговорност ем задача. Маовен се бе чавен, а бршим дела маджај двеки школу. Шудрои тало маджај двеки школу. На не жали бе максиме која кила пелафи, а чал лескоро психофизички развиток. Осекоа да спортисти обу тренинг мора те керел. О најшукар пилотиов баре сатија возиња ко разна турбуленција. О мирно пани на керела ту шукар пливачи. О мирно живото на керела дуда успешно мануштај са тоа. Јодолеска кла поруки умракере требела те лале на намендем те практикунален камаро свакодневно дживдир. Ем ко краја чола мене кварзи, те шишинааме. Пекамбера сам какрел, алеско рахмети неколу правокла коласу и калена перебалба. 3 пути ленгева керга, ко крај какрел, емо колада коласо шишиненапе. Најнормално джувля, лена, само тар перебала, харица шишнене мадаля, ослободиненапе, таро и храми. А каля мангата керавту менге дека шајте десингево свешто. Офтало гужва кикјаба. Шајте десингеве од туке на шалгове тари група. Сарка поступине, ка човекотан, на не те човекотан. Пошто ака наđa нео шарти умракер, ту ка продолжинетке коркор. Со кере, што мре сега кикјаба, ефта кругја кереа, труја ли кјаба, пала 2 джаја кисафа меро, ефта дрон пиреа, чинеа те балем ту умра керге. Значи, амен мора спремно тоа ко најбилач. Со иншала 2, амена не те дозволина. Амен каква поле организирааме шукар, ем сарине, заедно, јако, фамилјарно, белу и наја, потполно те извршина амари умр. Кавел ситуација, полиција ка бркинел тумен, насмила паника то вел тумен. Джан упретеле, палем која 2 танка со крат менге, кај со камукав тумен, вртинен тумен од дориг. Насмијател тумен паника, аме гото кажам, на, бркнато тамам джава, макер буд проблемија. Джаје панч, че корија деш потеле, ирам тут пале. Пале марла, джан на упре. Аман која 2 танка со кавкрафту ке аджи керма и сите аджи кер. Дуј то бути. Сар превентиво. Десингела туке те на шалгеове, ки гужва етава фескер. Кер со ка кере, те ове ки ќаби и сјаме сариек зелено семафорија ветало почеток тава фескор. Ке адија линија каде кетове прво, кото мануша тергјона посматринена сар со керена омануша тавафи. Наскрос ко крај, ко прво сафика трудинету те ове, кога кавел джиман де хабери меѓнава кајте аракавто. Авер бути со какере, таро хотели кали визит карта, каджак и рецепција. Ема 2 обеджи со ситут и визит карта чивеа
Которо беджи. На шалгеве полиција ке си каве, коте тало аква хотели, а мен сам пашеве хотеленцар, ама неке прво две десингјовела джиману ште си клјовел, си каве и визит карта таро хотели, на нетотут нисо проблеми. Паника нас минела то велтут. Или ако некој нашал нек чавели, дадедија, масе киринен. Тежанен безбеднасен ко акава поле акарига. Аква и тало сар извршинаја и умр. Еака не ира намен која дава, дали си нека спучибе труја ли умра, бујру мисак? Одлично. Значи, секој јек кој на неко могушност те пхирел, шел еврија кошти нелатумен, те авен мануша таро хотели телентумен ки количка, ингарена тумен тавафи текерен, керена сафа мерва, емоиста адала иранена тумен ко хотели. А два платинена ко мануша со извршинена кеа бути. Кој на неко могушност значи, те пхирел, нашти ти издржинел, си сафа мервитало 3 кваш километрија, требела те најавинел манге, те шај те организирна, те олеснина лескери бути. Некој шајте десингјовел, шајте керел тавафи, а ме би препоручинава, околе манушен суисиден проблеми пхири баја, најшу картало те платинен туменге количка, емон возинена тумен, штом завршинена, кавакера кајте аджикерена мен, па пало амаро заврши бе, амари сафа мерва, ке даме заедно емиранамен ко хотели. Бујрум Ромео? Да. Ва. Мислим ако прво катите ке реагер. А двајти... На. Значи, ки само кјаба и сјамен штар катија. Дали ти целта ропучи би тало, дали ко прво спрати ингаренато те кере? Најверојатно да во ко дуито катија количкенцар керен. Ва. Ваман, а нелату то вингарелатут. Ва. Бујрум? Ако некој на шабило со тавафи, отидам директно те джав сафа мерва. Нали така треба да ќе тоа околу дирекат ако ме таму. Те мукелда адала сунете лески румра и тал најважна шамен кергам лафја карига чало шартија. Значи мато велеска два паника, а ме нашала дирима кана те чаби за умр. На, продужине. Соске, океди бе карига тал те сиклове и умра сар требела те кергил. Значи кога два спадна најнормално колдин дуире кјатија, пало мекаму Ибраим, емпала дава слободно терин према Исафем и Мерва. Но, ма циде додека на джикреке кваш сати. Секој тало одговорно переа малески. Кога дикеато роа мална неджи туте, дужно се не оджате информирне, оджа мороа мална неджиманд. За да те активили намена да лема нуше те аракале. Ко те аракаа тумен, ко кова зелено семафори, кова итало ки кјаба. Мами си. Бујрум горнечо. Дали те са кога кера и умра, качивамен те старај кјаба или какова со по на нето вела стари би кјава дикиндо дека тало бари гужва, код бегнина и гужва, значи амаро плани тало тереса негде со акшам намаз или пало акшам намаз, амаро пошто се више ко организирибе тумен ко дешуе ко сати, томаре куферија, мукенале нангла тумари соба, кавентаро хотели кален томаре куферија ка хулјаренен ки рецепција. Адла мануша ка накен ко дешуек текваш. О иста адла мануша ка товаринен. О куферија ко автобузи. Ко автобузи ко овен поделме по триан дупан джене. Качит нафтмен ге списоко кој ко автобузи ка овел. То овел тумен
ситно паре по екпанш деш реалија, те дале манушенгјак на сепак мучинена пе маре куферија ка хулярен, една мушнаме намен тередина онка керен садва, и засуждена те наградина дале мануш. Значи отме по панш деш реалија, за да кокрајте наградина адале манушен. Што мре саја ки Мека, прво со клапе поделнапет мен ги оклучијата рисоба, а венате ко ресторани, Ханамаро, каскоел потреба ки собате джалте подновинел абдези ка подновинел, каджи кира можати клонтаријација, а мен каджа премо хареми ка споинал акшаме мијација, а една кутајса англало пладне намаз кој равено и храми. Са спремнате ове. И храменцар ка вен ки джамија пекамбериска клден пладне намаз. Пало пладне ка клдна и киндија, пошто се мисафирија, а акшам јација ка мукате клдина ки ќава, со целте доресо се бапјата рошел 1000 намази. Заедничко ка клдина. Делина пету мен ги оклучија, Ханамаро, пали јација ко плани тало манге негде 9 и пол те пошмина тавафе. Тогаш пона не гужо мануша и ранена пеко хотелја некој Ханамаро, а мене на 2 периоди те пошмина тавафенцар. А гјартало амари план програма. Инаку тајса макине ништо дромеске, тајса ковелтумен рушко котомаро дром, донацијата рамаро прал опамирием лескери баба 2 ковел, најноно ка крајек довада леске, замолингеа ке кручко ко дром то вело лендар, емисто агјари си тумен е кручко ки джида, коте адва и талутаро Ролан печјаке керела, сашо инвестинава тумен секој кој мангела некоја курбани течна два шај кои са коте јави нелпе, или па е авер врса некоја садака со мангела те керел, шајте организиринел пе два текел дели бе курања ко хареми, саргот на чикаовел, а два шајте јавинен тумен, а квајтало од прилика е дивесеске од диве умракор. Инаку амари план програма кога сјам ки Мека, о прво диве 12 итало извршинаја и умра. Од дуито диве 13 мукавату мен слободно джиракјате. Тоа одморне дикиндоковен уморна. Од дуито диве палијација и сјамен запознаебе хареме и Мека. Ем си кавават мен ге неколи историски атана ки Мека. Од трито диви и сјамен обаре зијаретија, значи джаја ко Арафат, ки Мина, ки Музделифа, емса окола тана кола итале поврзиме хаџе. Четврток, се кој ек, кој ка мангел теджал ки Хира, теджал наупре, а два теджанен платинена туменге коркори и такса. Се адвана не ке мари план програма, се адвана не нити се бапи, нити пак ништо. Кој ка мангел ка јавинел пе кој Исак организиране на тумен, а старена тумен ге такса, джана емаве на два најчесто керелапе сабајлете извршингјове. Петок на неамен активности се бепи дека талоаменге джума, о иста два диве петок палијација ингарава тумен ко кини бе. Мукава тумен те пазаринен кој со мангел. Сабота джаја за джида, одотар ингарава тумен като ли худебиско спогодба, ингарават мен ко камиле те пиен тут, е модотар ингарава тумен кој ек музеј поврзимо е кјабаја, таро почеток джико крајте дикен. Ем после мачоламе неделно слободно, се бепи со припреминамете на пуштина хотели, се у понеделник са бајде талу менге о лет за Македонија. Бујжо. Вака и на мазески навоѓа, на пример, еке пошто исјаме најповише слободно време, кај каздинена?
O namazja ka këllën kikjava, se amari borbe i talo do leske talo optova pashe gjiko harem. Tu men si 2 minutja dur taro harem isam. O hoteli tu men gjon manglal o harem. Mase kinen, amencar. Само ако некој на мангела те авела ква сабота, джида мангават информириненман, се требела те джанав, ко бора автобузија старав, морате обезбеднил пе хаибе, пиибе, ако некој на авела, мангава два те информиринелман, за да те джана сар те организиринаа. Бујрим, Роберт? Vai sa koja ka keren laf, ili ako organizirinen tu. Pali umra, znači o sadake sa ovena pali umra, te džane. Нали си бе, защото се отнали си джуринги, баши ума, рана и шаба, како джинам, а на тавафи. Саркао плано, кавена джулия, ама штарам, Vai, сиаме на мена маро плани ко пошто пушлен сар извршена е умра, е джувлен ме попурен чиваја ки средина, а о муша трујален да обиколи ненален, опозорале муша и тале ки прволинен палал, а мен су мангла ленде ем агар цидаја. И агар со на не проблеми со те десингел ко тавафи, најчесто десингела кога старас не икјабама деки додека сам кибари гужва, а кава дром, а два нанете дозволина ко групно таваф. А пала да кога керен тумен ге нафиле, како е nije джено дуј, а два и тало више тумари коркори одговорност. Ако на нетумен пучиве, тога ще е на како прак... Код вас веска на какера со тавафи, те обхиравен пе са терпе со дејан. Да. Джико джувля, адла шамие со добинген обавезно то велтумен кошеров. Соске елбет некој на шалгал тешајте препознинатме преку и боја е шамиен гора. Два коел обавеза то велко томарошеров. Ем исто десингјовел ако ки джувли овела месечен циклус, а дја джувли накувела ко хареми. Нити керела и умра. Ој тали кои храми саджи коте на завршна пери умра, джико последно моменти ка джикел додека сјам ки Мека. Кога целосно чистингјовела, тогаш извршинела ој пери умра. А ква требела, се каскете овел јасно. Бујру момер? Вава кана двака ко крајка мука, дали нека струјала ква некоја пучи бејси? Нейс, а кана джака два те си кафту менге са требела те панда о ихраме. Инако джувля на не сави посебно боја дека мора требела тој нуравде дали парноли кокало, ко те сарко се тинентумен најзгодно, а јар уиравентумен. На не нешто посебно ленге, освен да те запазинен, тенашнен пере трнакија, пере бала, додека и талеко и храмја или пак некоја миристе начен уприпест. Шаја кова тикало? Се тика чупаманд. Нейсе. И си бут форме ко пандибе о ихрами. Најважно и тало о телуно дело сар требела те пандел. И ситуме нијек начин која и тало полесно, прво со керена правена томаре пре, за да те отме размак ко томаре чекори. Споинена кала дуј, што ма нена рамноправно, а ненален ака ја стран. То велтме ге по-безбедно,
Шај слободно томаро каиши таро пантолке те употребине. Што макава ангенагар, а не накава ситуацијагар, е макава. Кија каја ситуација, слободно панден туме но каиши прв. Штом пандингено каиши, а кава паген. Поупруно дело акава дело чвенале скроз палал тало каиши чвен. Да. Тало каиши. Шивген. Акава дело. Ка чвене андралдан. Ем чвена карипела. Тало каиши. Акана. Ем акава само мукена нателе. Аки. Комплетно улу. Ресаја кикјаба. Штом ресаја кикјаба, сокераја, ква делуика лаја, амаровасика лаја, ема ква чвај управ трин кругија, тебела мари муси те дикло. А квајтало, о начин е уира и баскоро о и храми. Којтало прво дром, ка накакана ко конкретно ујрајбе о и храми. Дали ту мен ге јасно шавале? Адем ту си јасне мен де ресушти. Рахман-рахим, ајдве и сијамер, умра джидоненге со дела ручка, вајтало амаро прало памири, емлескери баба, Аллах ленгоро нијети, Аллах кабул нека крил, нека раки ленгоро састипе, Аллах берекети нека делко ленгоро кер, умра джие на писарена ленки ленгери доваја. Сарсона бистерге, амен. Камаро пути, Аллах никош мате бистерен, Аллах тараки ленем ленгере фамилија. Овој на Аллахски тараки. Салам алейкум. Добро.
الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Да, околу вие се